Kawei niki kompani pynmih Dewbilat kabadan Lumshnong East Jaiñtia Hills District mynta kasi kala leit ben synñiang daki Tiar Sports kiba kynthup iki jersey kibol pat ki boots shaki rangïalehkai jong ka Dorbar Shnong Mukhla Mission West Jaiñtia Hills District hakani kaju ka sngi katei ka kompani Dewbilat kala Jingiarap ru ïaka Balang jong katei ka Shnong daki Dustbin shibynta wanrah ïaka jingkhuid jingsuba lembat ka song pisa hakabala sam ru iki plakot shaki kena school kani ka Jingiarap jong katei ka kompani Dewbilat kalong shibynta na ka jingkershan lang jong katei ka Dorbar Shnong ban yarap ïaka company ban penkit ïaka machine he jong ka company ban jam shiliang lingba katei ka Shnong hadu ban dapoi Lumshnong pat ya katei ka machine la penkit hakalenti kabajingai e kum Kawei niki company kabadon bentalang haka imlang kasalang kumta kala siu kaliang yakani de kaba Jingiarap yaka Dorbar Shnong Mukhla Mission West Jaiñtia Hills District bat kumjo yaka Balang kabadon hakate ka jaka laong Uranvir Singh hakate ka sngi layadon lang nadu ukong san ma wailat miki shilla ubade UMLE kathan UMDC ma ailat boy uma emlang kila mari MDC uwahe Shnong ma SBson bang kinong kit kam Shnong pat kinong Shnong ka Mukhla Mission ula ongkom chairman haka Environment Committee ka Meghalaya Legislative pat shen kin sakot ya barok ki trajang ki company banya syang perkhat na kabenta kabha kamiat jong kamariang ula kentu ya ketika company bakan yarap ban penyok kami ki kun samla hakum kini kisngi kerduk kam shushu ula pentip baka Shnong Mukhla kan sayo ru ya arteli ki project baladap sanction kata ban penshna saudong ya ka modern football thought ki gallery bat sakawei ka Shnong kan sayo jingïarap ling baka CSR fund ban penshan ya kawei ka modern futsal du artificial turf bat kan long ru kalat kamay ïaka Shnong kami ini kipor giwa om baik bu isbol gijing kamu ada cena pi yo pi wong ngop ki kena kendo yang ni hei di hei bam hei kam area yang perthai ndregam ko Star Cement ka cena jingai ko yarap ko ye giti kena yang kro yang i kamu pungku haga imlang sa alang yang bacnong ko tau haga sport bat kamtam ke sport ball man ko Kawei ke sport to ko he tam hapo hi perthai jingïarap ki kam ka Shnong Kawei and my colleague from Star Cement Mustard touch basing and our head plan Ranvir and deposits and with the colleague of ya uchip ke suyong i wo emburum man kamu MLE na po na kan si joy dasar ikuplay pi hedok kate wa pudiang pi i kam ka Star Cement pemani pi kam uchip kes dikawa iyo phone kam jolo yuma ha kemudian yang senyau kemen kanai pi wato de yo i penyo sanction nei benta kani ka protection wall yang kani ka madan that yang i senyau kemen kanai pi de yo i sanction nei tahu sna ne ba de yo di kam man ka ti da hap tu ran de kre bi ke chosoroแต่การมันกัดเตะได้ย่อยกับสังเกตในเป็นเตาเป็นชนายกับเตะให้ดูเรื่องสกัดเรื่องนี้ปัจจุบันกับคูบอร์ก็ภาพอยากอีกคนคนรูปอย่างนี้คือว่าดังนี้ที่สิ่งอาศัยได้ย่อยบอลนี่ก็วิ่งกับประหลอกอย่างนาคือkompaniกับนี่ดาวย่อยกับ CSR fund ก็ดาวย่อยรับในเป็นเตาเป็นชนายกับวิ่งกับมาดันฟุตซัลให้นี่ให้พอชนองมุขลาเดียมนี้แต่ต่อเรื่องมาดันฟุตซัลโอเซียงโด artificial turf baru pencnai itu tega dur kawa kena yo pi do yo gula ki bat kam jo le uman go galat kamai ya ka chnong ka thau ni ka rat yo pi kawa mandawan gi bi le yo chim yo menti ni yo pa choแต่kita to gi kubor gi le ni kat wa yo mo bon sin ho yo man kanam ti bu phai burom tengah pentu ya pi mon ni kamrwan egi penmu burom ya gi tiar gitar gi te egi bat kam jo le e go mukhla man go nupsa ye givi to wan gi Shnong ki wa yoi kat ni kat wa em wa wan ga development ni ga roi ka pa nampong man gi kinong angla henrei i man gi nuksai givi to wan gi Shnong ki wa i pediang ni ya ka wan ga roi ka pa ko wanrah ya ka jingmentoy ya ka jingïarap kamu ada kalam mentu de kerpa dia ki le hejo ipor kamu ongo de lor ba de yarap hi gini ki tiar gitar lada dang ye cho pi ne ba ti ba ikat ke kompani MD
Ledang ye cho pisnya bahaya rat I kon kendro yang I heki hekre. Neba tipai bon ju de pia ku reng ku ti ku em ni degree ku per. Tedang terpad ye kintu atau lada em kam kita gilat I luti ku meskat man go wi lada ye ju galak ku eki kan ne usnya bahagi ku kun mu digi kena kendro yang ni. Kata to ke jing kerpat ku bo nei benta pat yang pi nei benta yang pi kam tam ni kon kendro yang ni.